Separate jalo bathothi ubakhambe beke phansi bathi uhloli kadashi yazigatsha lesizwe loyaka sibasibhawula ngaphansi kwamanzi azazi ngakhamba ngajolobela mina abantu basala bezibuza ungafani uyephi angiyodinga imali mina ngakhamba ngajolobela mina abantu basala bezibuza ungafani uyephi angiyodinga imali mina ngakhamba ngajolobela mina abantu basala bezibuza ungafani uyephi angiyodinga imali mina ngakhamba ngajolobela mina abantu basala bezibuza ungafani uyephi angiyodinga imali mina yiwo awala wadokela abangithandiyo basebejabulile bethi maye ubafana usediwe
awuyela ukuthi the umuntu wakajajwa awubona. Sebengikhuluma kabi ngoba sebengibona ngiphethe imali. Mina sebengikhuluma kabi ngoba sebengibona ngiphethe imali. Mina sebengikhuluma kabi ngoba sebengibona ngigqoke kahle. Mina sebengikhuluma kabi ngoba sebengibona ngigqoke kahle. Mina sebengikhuluma kabi ngoba sebengibona ngiphumelela. Abanye yilaba sebengiyoyobele ebusuku ngilele madoda, bezama ukuzongisika ngereza madoda. Asazi sebefaka izinto ezingaqondakaliyo emzini wami madoda. Amaphupho angisephupha lezinto ezingacaciyo. Asazi madoda. Why? Sotola. Why? Udlala ingoma thabani moyo kwansi nale kusibani madoda. Bagcwalisele madoda. Yiwo.